asideli konke ngoba sithi uJesu Kristu uzobuya nini. Sidela konke ngoba simbulele umoya ongcwele ukuthi indlela esihamba ayimthokozisa ubaba. Sihamba ngendlela yesu. Asithina singabombuso kaNkulunkulu ophilayo. Asifanele ukulingisa izwe. Manje siyaphenduleka. Sifuna ukubuyela entandweni kaNkulunkulu epheleleyo. So ke ukuthi uJesu uzobuya nini uyosifica nje thina simfuna. Sifuna umbuso kaNkulunkulu, sifuna ukulunga kaNkulunkulu. Number 2, kungenzeka uJesu afike kamumva kwabanye bethu sekufike ukufa qala. Makufika ukufa akufika umuntu ekulungela ukuhamba ezweni. So ke asikhathazekile ngosuku ukuthi uJesu ubuya nini bazalwane. Amen. Asideli konke ngenxa ukuthi sithi sesaba ukuthi uJesu masinyane uzobuya. Cha, sidela konke ngoba sifuna ukubuyela entandweni kaNkulunkulu epheleleyo. Sithi sisekhona emhlabeni sibe sithokozisa ubaba wethu osezulwini. Ithi Nkosi uJesu mayenziwe intando yakho emhlabeni injengoba injalo yenziwa kuphi ezulwini. Inkosi uJesu Kristu yavuka ihamba kanjani? Ihambe kanjani? Uyindlela, uyiqiniso ukuphila. Kumele sihambe ngendlela sihambe kuma footsteps akhe. Amen. Mhlambe ke